Hello, habari, karibu katika YouTube channel yetu Agi and Plants. Hapa utajifunza mambo mbalimbali kuhusu maua, utunzaji wake, mbolea sahihi ya kutumia, upandaji, uzalishaji wake, yaani namna mbalimbali ya kutunza maua yako yapendeze, yawe na afya. Utajifunza udongo sahihi wa kutumia katika maua, kwa sababu maua mbalimbali yana mahitaji mbalimbali ya udongo tofauti tofauti. Utajifunza aina ya dawa ya kutumia, dawa za fungus, dawa za wadudu. Utajifunza mwanga sahihi unaotakiwa kwa ua husika, kwa sababu maua yana mahitaji mbalimbali. Karibuni sana, tuungane pamoja kwenye chaneli yetu. Tutatembelea sehemu mbalimbali na utajifunza mengi sana. Karibu sana.